Demo. Asik. Terbaiknya atuh kumaha. Sok. Tadi lepas wae doh. Doa terbaiknya atuh kumaha. Sok. Tuh pan era cenah. Tuh Panitia kita ya. Doa terbaik buat pengantin. Semoga samawa. Samawa teh naon? Samawa kual wala sama sakinah mawaddah warohmah. Amin. Si atas nikah? Acah. Sugan wae di dieu. Amin. Dari jodoh. Pada kamu ini mual. Kanggo saksi dua jalmi di pihak calon pengantin pemegat sajami, di pihak calon pengantin istri sajami saudara seenggal mempersiapkan diri. Enggal sumping pelaksanaan akad nikah pada sanajan. Giring dong, tuh harus ketemu kemana? Bebas 1, 2. Baru tak pukul. Ini baru dak tinggal aluna. Sampai lubang deui. Gimana ke sini kecil? Miringin kalian. 1, 2. Bebas 1, 2. Cis, kecang kuncis. Rawah sejir.
Posisina rek kumaha? Hah? Abang juragan. Alhamdulillah, wilujeng sumping di Pataruman. Mana mobil? Rek ditu. Terang panayan we halangan di ditu tuh si kagok kena jebak kabel deh. Ning ka ditu we. Kajalurkeun di sisi we dong. Itu Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Macam dia Mungkin terlompat tuh. Mana dia? Mana dia ada payun? Mangga ka nu bade ngajemput calon sekadar macam mereka pada kayu. Mangga ka balik payung kanggo penjemputan calon pengantin pengantin. Alhamdulillah calon
bade dilaksanakeun atenapi pamalangan bunga ku sepuhna calon pengantin istri. Halo Wiwit. Pelaksanaan pamalangan bunga bade dilaksanakeun mangga dari kamera berasal bandiri. Salam A. Tahan. Gentos ke bapak salam A. Tahan. Anak atos. Mundur A. Bapak majeng sareng ibu majeng. Ibu latih payun. Gentosan. Kayak bapak. Kayak gitu. Ini bapak. Gentasan pak. Wiwit ini pangling Wiwit. Ada ibu om. Wajib syukur alaina Banyak aku buahan pak. Yeay, segitu saha. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya ayyuhan taqullah rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'azzana rabbakum la in sakartum wa in ta'azzana rabbakum la in sakartum inna adzabi lasadid. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ka Ibu Dewi namanya palang rumah tanggi anu sakinah mawadah warohmah. Sakitu panginten tisim kuring atas nami kulawargi almarhum Bapak Umar Ibu Mi hapunten anu kasuhun boh pilih arah cariosan anu kirang merna di mana ibu bapak sadaya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. matur nuwun ka wawakil sepuhna calon panganten pamengget anu parantos masrahkeun putrana kanggo ditikahkeun ka calon panganten istri anu aya di Cineglang. Atuh sadajengna kedalisan di sesepuh anu ngawakilan sepuh panganten istri mangga disemangatkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahalan nikah wa nadaba ilaihi wa harama syifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Atau kamu sahabatnya tidak sambutan fatwa di sepulna atau nabi atas nama pemerintah desa mangga waktu di semuanya kami ayat langsung saya atau acara sambil nunggu petugas keluar ke kecamatan Raja Simping sementara acara-acara detik kurang cukup pulang itu doa mana pengaduan skincare Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Sami-sami buat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mereka yang hadirkan ada kelancaran, mudah-mudahan hari ini terasa berkat Allah Subhanahu wa taala.
Oh ya. Oh ya. Oh iya. Emo. Asik, dapat buket, euy. Mangrek deula sok. Kamu burak sate, Wak. Gulanya kolot. Jangan ngorot. Pasti lah, mati wae. Bergaya FM. Kita. Dan abi mah datara foto-foto sok video wae. Heeh.